enti asantema ye ni abere ya hema ewuo ama ya wada be ndoti ya nyina ye ni abere se krodom no uko media info an busia abonofo no so start nkwase ya de bi ya Titi abedi euro Otumfuo atem ama bunu ne bi so abetrete Otumfuo se onya no a obekuno na ma wonchire bunu akire wadwe ama me e wo comment section aha Penyah Brook Media mesro ase adidi mo obe like video no ada ma subscribe button so abe click notification icon no latest update abetire wadwe de ama me e wo comment section mesro ase obaso anu ahye ro so enya bi ahye etoma update kakra obeka ya okwa bunu asase so a na chaos kakra bi eda hodmo ni nyina afa Sampamanhene why ala ye mo no Sampamanhene what I say amambra kwanso traditionally why any deserves ordinary Sampamanhene akonwa no obeye gazetted overlord of Sampa territory and as a Sampa traditional council it is a government wants to go with your form you sumadua hene ana songba hene that is nana jafla ene sumadua omo kire se obia pese ona etina kunya kese e ma se obno kra no sumadua ana de ko pie menhia himfi e mo tun ga to akina so gbe hwemu aso ono peso to so bi egula tena na emu bana si kwadwa abanga se be reda obia tun sano John se se be o bo bibia na mo tira so bia kan na so biba mi nche obia no so to obia no obia kan dia so obia kan dia de wo mu aye no press John le mo so kan na de wo mu aye no kura wo to so no e no be kan sabe me tu e de sikabia ntimi wo ska sunu obia se se be kan no to obia sikabia na da dia so si da so obia bi be ska da da David. Ozo bia ni flo, bia be start but that does be the so. So na do kre embra. Ba di same say ya. O se ba di same say ya. Bia obi na na de wa kan tu onu be ka so ka ho. Let's obi na na. Ye na de ka hye no nti, o ba ka so ka ho. Si kwa ni nyina me makwa. Se ba sai si kwa no kwa ma o chechemu. Ya jo kakala. Ofri Ivory Coast no wa. O si so be fun da no wa. Iti okowu wo kakala. O si ni to kakala. Nimba. Sinema. Jom. Senyobo. Yerebo da. Samba Jafra. Wo mu bai bedru kura ye friend no Jabra Jamra. O so mo bai bedru se be kura friend Jafra. Senyobo wu Jamra. Senyobo wu Jamra. Samba Jafra ne di na ade. Jom. Sama Jafra sabi obatu ni pepe ono mokun ye awo Jamra ho ano no sabi o so kunu odi ade Samba Jafra no nene Sampa no ba e di Samba Jafra no no ne Sampa sabi Samba di e da so no woni wo hine odi kan ono hine odi kan yero woda wo baba ko ne ba ne wono ne woni ohima wo yero da oba ko ne ba ye woni no ba Penyah no dilechi senyo bo yero woda na Sampa Jafra tini nua ba so woda ne ba Jafra onu ni nua ba onu ne ba ye no woni di ade so ne di ade onu wo yetumba ana yetumba wo yerekusa wo sa wo yina ne wonta wo yina ne yana so Yerekusa na owo no. Yerekusa owo no. Owo selekusa. Cause enye se odi asena ba yeso odi bem. Ana aha no omu atanchi ade wom no odi ebetu ye. E ma bi se asem no koye no. Ere hu de ekosi ye enra echi no ade se ba se asem go pie National House of Chiefs. Na ho no mo no na so da bi. Akonya ne de eye songba Nana Jafra ono eno to so na otena Sampaman akonwa so
enter the name in the National Register of Chiefs within 24 hours. Respondent is granted 24 hours upon receipt of the copy of the order to insert the name of applicant into the register of chiefs. And we all know that if he hadn't done it, of course, he consulted me, I invited our counsel, and we all agreed that if he failed to do it, then he will face contempt charges. So we wish to inform all members that this is what we did yesterday. We did it because God really compelled us to do so. No be Sampamanhene. Now hemwa, na se domahene ehye somadua achi enti na bunufo nyina domafo nyina de omu nyina ni si. Somadua se wo ne ono na awo se oye ohene ko beside o man kasa de ono no si akonya so ese oye ohene. Ba se ko pie manhia na so Otumfuo tena so ne ko pie House of Chief no. Eno si da bi. De ade wo no ni de enye de komode no enti no eye nanaja fla ene wo se otena akonya kese so. Eno na se somadua efiefo so mo ntia do ma start e ko se basa ni me han bi ewo Sampa hono ama akoda ne okon yabo police fo nyina tu ene ewo na emu no ana sama omu kire mu se ene Otumfuo na obeka bi no ede ye betu ye no ebebu atentren no ono ana ko fafanse nyina aba hono ntokwana de aba hono eti no bunu ni bi abe threat ye wura o tikoko so Otumfuo Asantehene wura wa be threat so nya de kura na obeku no o Asantehene uye jimifo pa o Asantehene uye jimifo pa uye jimifo kasiye unimi nyansa uye jimini pa mebu pa number 1 yi o man penifo no to so na mebu basa kwa siade wa ya na ya tiobodom abunofo asase waye sama amanso asitobodo makuku omwa Sampa aye abunofo kura ye nim obi bia ye wuti Asantehene akọ kreti ntokwa am ye ko soja a police form 9 e wo Sampa Asantehene wajimi wo ye kwasia pa wajimi wo ye kwasia pa wonni minyansa wo ye nipa fo jimini wo na o ma ye kaseti Asantefo o jimi entinu o ma ye kaseti Asantefo keke obia so ro didi Asantefo atem obia so didi Asantefo atem ana wo jimi Penyah wonni minyansa Penyah sia wonni minyansa wo dane amanfo abakwasem o Penyah boa jimini hyanyansa kwasem kwasia wo ma kuku a police fe kuku nkofo ma wo ka so obi suro wa hu fo asembra ya abunofo so kwasia Penyah boa wa me ku a police fo keke adan ikroba akoso ni nkosi anyimfo mienu oma anyini mienu wo de wu ni enyawa ebe ku akasa jimini ohini a ochire okot ohini owoluminati freemason enya ofeliempu abuom aboa kwa siampeni wa jimi pa wo ohini we enya mani je se makasa didi ohini bi atem enya mani je na se bi Otumfuo Nyankopon a boss bo asase so Nyankopon kura bufu okasa o soja di gunipa so kunipa nipa kum ya hwese obi akodi police abra kodi police ansa ne be for police kwa obe bra ansa na be di police no obi abre akodi police eye adwuma kwhwe na yire ne mba ne yakokunu ye twa bisikan ye pre obi ana wo ohini bi na de awakoye nti da na sa samodia otewo mfie duinu what say nipa bi eku obi what is ye kum police ni bi
na so hin foforo bi sori wo region foforo say ma ba Asantehene mu say tete no na enti jakari edi muso enti asase de nyina ye enti jakari dia enti omo abusia etu sa abedi Asantefo so a ade asonje beba ana say obi fini different region say obobo ohene oman ne foforo awu kumase a Asantehene wo ba pere umi yanka nyame so no kre enja atem didie no eyo ya na me didi atem no eya me ya say ohene panimu ate se wo usole a no di confusion akwa ha bo trobodonfo e kontakwa we for Sampa 40 umbe bi asundwem tokwa bi enu wo omo wo man dada wo de chenchina se ko bo man foforo wo so bi so wo bo man wa Asante region ba bia wo ba pene o ade a wo ba ye adi chaos edi ntokwa baba no menye mo ma ye nkwala ye nye na nka mo kan chese ye njai na mpanifo a wo si ye pani kase how do you ko bob abusia de bra Ghana na Ghana de ka yes ye de ne ko bob abusia be ye ye de ne ko bob abusia na Ghana de ka wahu ade bi be ye bi ale ntokwa sise Freemason wo da no wo Ghana Illuminati tese ade bi be ye bia no e de ntokwa na eba so eye bi mu didi Asantefo atemu na ye me ya efise me mma ya Asantefo ana Asantefo na kasa ya kan so mu yesremfo Asantene bia no ni patenten da Asantefo nyina yesremfo ye ne ye wo mo sremfo ni ahonafo na akabuma wa Asantefo wow bibi so konfo anoche enye anoche o eye che konfo anoche 50-50 half fanted half fancy ahona half fanted half ahona oya ano eche tie nyina yakabo me nipa baako nye sentokwa bi be ye munye kokku ntokwa sentokwa esi o fancy boku a ye nso anu wiye no nyinu mia wo ma kosi ohine foforo na ntokwa foforo nsambra Ghana biem na Ghana fo nsan kotokwa na setemia o pese o de ntokwa de ba enti atem na medi ni de me ye sorry say medi na atem enti obi ava me bo ne mfa me na mo eyi a se nana Asantehene wati se makase tia na ofa me nana me ofa me because me tiri kase tia na met makase tia papa ba etom bibia no ya nipa de yia eka bibi obi tumi ne yia to ka tia na yiri se ne yiri ebaifo ne yiri abronsam ebe wie no mo sa ati o mo wale nti yese nana se ade o ye na o de ntokwa be Ghana na onjai na se bokufu akuntokwa na afrosa kwa na kohwe ne kosa no na wan kasa susu udi ntokwa kwesi be foforo a o hya eye mo kasa nche nana mo njai na emboa no aborofo ho yesa no ye ndafo mo Ghana nyina ye dia ye ni Asante chi ye di akuapem chi ye fro mu nyina se abonofo mo ya abonofo na tra se kasa no mo odu entumi ye ntwi kasa no na nya simple mo obi entimi nka bi na ye twi kasa no ma so obi o mo si twi Asante abonofo Asantefo ni kasa bia o mo nyina ya abonofo na mo asase Asantehene waso bunu pe mo ba in the 16th century abonofo so ba about 1295 400 years presence na mo ba adai ye kuma police for ya ebi mu kuku amo boku de enso anu wie na foforo asaba temesira sama kasa tia na mo mfa ncheme na mo kasa nche na na so njai Asante ayemfo mpenifo ankase bantuma anyene yesrew bantuma anyene wo na okon odigi kumase si wo ntu ye sremini bantuma de friend say mba ntima ayedago makasa na se mosi kasa mma ntima me papa di hanyina ama me se me hwa so bantuma anyene kasa o sole mampon yene Asante man nyina mukuro kase ne mampon eva Asante mampon mon sole gonjafo Asante mampo gonjafo mon sole una mukuji Asante man abono fo se friend say bunu chiri apem bunu echiri apem mon sole abono Asante fo anyimfo mpenifo akase amanyina amanyene mu wa adwene wo nyansa papa nde motumaticha Asante mama bedusi yesre mu amu ben na Otumfuo no
Mon kancha ni said yoye no njai. Ayasa, ema obia so no kase ti Asante. Ade Asante fo ayede, ye nyina e Ghana fo different bi eni yemu. Obia so no kase ti Asante, e na me ya. Enya ye nyina e Ghana fo. Sa na tie. Na mo menfo na papa we so. Na yen kase ti Asante mai. Na ye sorry. Ama ya titi na no wo nu team ya titi ma me na wa say Paul tank no ya titi aba ka na adwa tiro Otumfuo friend but obi interesting ti oti baby o ni pani ti kuro foforo so and wo chinchi onunu ade na akoso wo kuro nim onunu mu saa na udi ade a wotena kumasi di ade wo Sampa wuso free Sampa uti kumasi na udi ade wo Sampa enkrofo na wudi wo mo so hene no eti baby na wo so uti baby asemo ye chiro obuku be mu na nya sa asemo ya kame kwa minim sa ahemfo mienu ya gazette wo mo ma ne ye for akuro baako wuti bi wa he se akonwa baako ni e gazette a edi mienu ahemfo mienu de amasa akonwa kro na etie se gazette na de ntokoya sa abayo a ye kunkum ye hu yo a ye market ketwa na ho ne yakotwa gya atum no market ya wuduma emu futuro echafuom wudru baby a hospital krana enipa buawuram wo hospital no enfutro nkwanti wo no yare a asa na abedru hospital akwa no se nya yare fofra ka ho wa wonim se fun we enya wodea ba wo pese wodi takashi echinchim nipa na ade ne ye ne nsa no enya ne dia no wo chim ne nsa no wagye aden hwe asem wa ho ayeti se wo fa nanti kuro wa mia etu wo mia ose ya me ya me say ohene no wo Sampa na wo de obi ka na asem bi nti ne ya ka bibia ne ya asem kakra to ye nyina ye nim do odi ade ye yi o te Sampa krom ha wodi na ade ontu nkwan ko ba bia ene ya wo foforo so a wakosua wo manhia o te kumase na odi ade me ba cho compare tu no se ho ade di ade me de manu atum because me ya masem me ya me kro masem munjaji asem ma me say do ate Sampa ho a odi na ade ene do ate kumase a wakosua wo ba bi foforo a wodi ade ho na edi ade mwan na akonwa ne ye ne dia ye tena obi krom edi won krofo so. It doesn't work like that. You see the reason why ya ebia nipa dodo na ante doma ahene ase. Yen ya bonofo no yen ne ete doma ahene ase. We understand him perfectly because yen ya bonofo na ma yen ho kwan ama ahemfo bi de wo mutumi abewura ye mu akorrupt yan krofo ni bi against yan kase ye ho. Me ba cha Sampamanhene Ashanti region. And now no pay me conflict of a you but we are 7 years family ho me ama 70 mania bro so meka da bia meka nkrofo de da bia ma no pak na meka nkrofo de we de me ama ba dwese e na jadam me ma na nhye Sampa eni Ashanti region enti we ni papa mu a menjin the same na nanom a mo wa Sampa muntimi ntina sinsiesi asem we na wose ye tam de ko ba bia me hu se empanyimfo pa entimi nsiesi asem na wose ye tam asem no de ko ba bi foforo ko ba sa akro no so panyi so no mo nsiesi yen asem maya e kire se empanyimfo na me na mote wo no se bo mo adwen wo fom simple. That's the reason why I told you about Kwasam no me can I be careful because I don't know enemy zone. Where I can go all out media. Me name Yentia, me kuro mo hini awa Sampa. E wasa wotam wasem. Sa de kwama obi kuro mo hini so wani ma. Na woto wa de woni adwene. Wote wa wo ye de. When it's na we ya Penyah wudi ade ni wudi kuro anim. Your responsibility is to be able to say we be solve crisis issues. Now we are Penyah na wutimi solve problem a any opinion dey na so okope ba bitena. Asem we ye da we go Sampa krom sisi a akra ketwa kra betimi aka cho say Sampamanhene nie what krom ho. And you see I a young man mashoda na me money din. Young man odru kwani matimi so bia papa na sem. Na fa ba akoso akwa hwiri asi. Say yakosai wo baby foforo. Na wa himfie o ho kosai wo bia himfie.
me dabi mesra me bisa o me nti ase wa hemfie wo ho wo gya hemfie no akosua wo baabi foforo hemfie na wo ti sa kuro no se wo di ade hwe sampafo de ye ho no yenya ne yese kuro no yenya ne yase kuro no na kanya sampa bobreni ade bone bia be kwa wu age akra yen asa bone bia ba be twam akwa gie akra yen enti enne wodru kuro no ho a he enye school papa bi nesim kona kohwe hospital esi kuro nim wodi akwa udru sampa ka cho me say me sampa district hospital udru ho ne ya ka cho say enye obi mfikyire bi a wunyi ni tantan nurse fo ne a doctor fo ho ukwa bro mo branya asem ketwa logistics kuro mu ni bi of which way ayamani some obi anim wa e wasa no na ye priority no ye ni abre ne ye ko akonwa ho a ye nim se nipa so masi na akonwa ne ye ne dia ye nim o enya se ye nim ana na sa ohene no ye ade antokwansi kuro ne nyina ye peaceful other side ne ye so ye bibia na nipa ewu. It should tell you something. I was say ka bibi kire wo na mesra wo me musa me fra wo hino sesen a wo ti kumase a wo si wo di ade wo sampa no minim se wan kasa asem no we a wo kra ho tɔw wo ntɔw wo sa wo chinchim bibi agi bibi anya wo de a obre wom obre ewom and it makes you look like obia wo sabi wonim nyansa but na wo nyansa pa wo by ya corrupt wadwen say yen fatakashi na yenche ade anya odi ahwe ahensem wo ho yama aye too scary yama na ye monster bi so o ahensem de wo ka ye be fra wa hemfie ahensem de o koka enti krom ha ahemfu bebre di samunu because of respect na yama uyawo ma wo mo ni dibre na omukura no ama yentimi nka wo masem ne papa mu ahemfa ye no omo okrom ha me se omo play role kranka eche political people na ye no omo ha no because me nya sure say politician bia betimi akoye bibi e wo kro be so abra ohini no okrom no anyintum but yan hwe ya ahemfo no se de VAT nti sika kakra lala mion ama politicians a bua form so and the politicians timi kra cassette yo hene onwene ho enya bibio ahemfo for na mo kwan masa de we yasie na kanya ka ne yanka sampa akonwa esi hwei eye dan na nipa mienu ko ho because eye dan akonwa nipa ba ko na tira so eyi akonwa mtisui metimi atira so na eyi kofi so abetena fa yenkom akonwa no eye nipa ba ko de abusua na yi nipa a wosi so yesi asa akosua obi wo baabi foforo e na de ehyem abufo kra ne se wonte kuro ni mo onte sampa kuro nim enti eda obeye te so kenya ne ho kakra na nipa ewu enra ono ana de o ena omo so omanya he te se gazetim de o se den o pim won se nipa ewu market ketwa na ye bo ho ban no yahye no yahye market no won market wo de hwe o me say bet me kuro mo na hwe no won futuro se me ka cho se ayi Mountry women say they are as an far reply ya Titi and this aquasia we. Yes, I can't. Wait for part of this video. That was I Penyah Media.